nanku tubwela muchima mwenda wa bwalu afishe wetu tujiba annoncer bwa kuleja donc jala bala ja bunfumu bwa fumu kalamba mu bikondwe biji bivichila kumpala kwa kaimwa kubwela en contact ni bakalenga babalma nasha toni mwakulu wa ba belge kushipa bukalenga bwende donc 18 avant 1882 nanku professeur chitu jibako bikijishila lelo yopajija Kasai mbwane uleja bana bamwena Kasai bwalu apa pa tujitoa kulaka tuchenaka bidi mu empire luba to je crois empire luba okama na kufwa pinje utuji mu ma royaume makesa c'est ainsi que tuji tumuna mfumu Kalamba donc roi Kalamba ni bantu badi beje ni pourquoi nous disons kula bwa Kalamba est-ce que uvuni bon fumu kai qui mfumu wa matamba to donc il faut nous tous les vraiment nous vous étendre pouvoir wende jusque ton niku lubilangi jusque ton niku kubachoko kwaka ainsi de suite. Alors professeur Njinku Pesha ji bwalo we udi professeur udimani mwabuji ubanyishila ji jukuji yo mwande tumakuba kubatu wasagidila bwa lukonkulu ebalijilu ikala lukonkulu nene nushala kumanyene kulonga malu akale nkwimpa kaji nkwimpa paji malu akala ni jilulonga au nwenu kayenu bigala baji funji lao anyi nulonda malu atuba nwambila kujibanka mbopenu anyi kujibantu bavuka bayimu munanga muchilwilu anyi nashibena mwenu wa muto mumone diba dijibuba tulonga shina muktulasi ipa chilaka malonga shaun ka kunuko solola pije pajiba nuko solola pije nujunuro kutekete bayaba nufenda nwenu yinwanda muna bifendo abi basukuno ambila abu nwenu nufuwa muni tumiso kukonsoeku tumiso kutukese kanu tune bulongo lojibwimpa bwa matunga to kanu eneni matunga bujitunga mukujibumuji Allemagne anyi jitunga bomuji France anyi jitunga bomuji Angleterre donc kumutu kwa jitunga kwenu wako kuikala kuji mfumo munene kuji roi munene ebi ebito nuvuwa mutu mfumu donc ki bibwa bubatulongesh donc bwalka dushala kujimuka pa yinwamba bwane kanu vune mfumu munene nenu mwene jinu itabo bijibuba no ambile byane nwenu kanu vune bulongo lo jibwa miso kuto mwene jinu bwela ka mujishima jibwa no ambile byane kujikanu buchintu chimokumpa lato ba mwera babena kuji yezu anyi bena bele jine bakwabu kiba kunwenze chintu chimu bwalo abu bulwi kala kam bwalo bwa jishima donc jishima jane kanu buchintu chimu to ngombije faji muntu no shima wa udo ngasha na jishime ujincha bwa kuba ambile ne bumunu kali chintu wa mutumfumu biba jibanku bale mena amiso kuyelo jefile chejelo mwa kubwele mu Belgique amu ayarmene mu Allemagne ngumbu shejine ya Allemagne memo mwenyis ngumbu shejine ya Allemagne pindu kwa ambile kuluku bana bwane kui kaba tuchin moto abane mbene mu Baviera abane mbene mu Wittenberg lo Stuttgart abane mbene ku byoso abi ba Prussien de bakwabo bene Fels lo ku Karlsruhe mu Belgique amne to ambana shinjil fika mu Belgique katuguto tutu ni ababena ku Liège ba Liégeois kutuba ba bena mu Louvain bena bena mu Gand nwenu bumbu shejine
ya Belgique kujikujika yibajin ka ngamba ne fumu wa bena gan katun wa katun kubuga shi bwa fumu wa mu Liège to ka chi wa mba chi kale chilele ka ju cha mbulele bwa cha mu wa bunji munu te ya ngwe fi nyi munu te bwa ne munu nlo nga shin ka kutuji tunga jine ne Belgique to bantu abe bene ku Anvers bene ku Liège bene ku Gand ni Charleroi ni biko abuka bene benza musoku moto me munu ambile na kusinu amba afu muntu jushim ne mukalenga chidu amba kimo moto kajitu jiba ya kuita bang mushindu jibato kabalo ampije bwane bato kaba matukwa jingamba ba matukwa bwa fa ngabanga kwanda muna kuchiju bamba kudibikena bwane uji mpinga na wosi kuba kwa bafunda kumpala kwao chintu chisatu chishikengele bwa kumanya bajibafunda histoire wa kasaya bwa bamufunjila pen kusursa kai ebibi vuba vansinen bakwa bafunda biabi bituba professeur ndaiwele libanga ibanda munabi bia pen walu kuji uvumu balonga shi histoire ngani mushindu kai uji mwene Belge mwakulu mulonga shi wa malweto akala uvumu bulonga la pen mu université kai mumukanda kai mwani bumuntu mundeje mukanda wa chikondo wacho wa kumpala wa banga ni bantu bonso abukufika babo ba Belge bako bonso abukufika yibati mwalo kwa kula kaji bya bitu kutangile ku mikanda itu tulondolola chintu cha kumpala chitu tulondolola nacho chigitwarta twa matunga chintu chibiji walu twarta tujini twarta tubangila kuma 1500 quelque chose mujibu jiwambeza mkujikarta ka mujibu jiwambeza kujitwarta twa miabi ba portugais baya donc carte ka empire wa Congo mutwarta twa kumpala jitwarta twa ma royaume ya wa matamba royaume wa kasanje munu ambila kujimusanga mushala royaume wa makoko pinje unene yemena kututubigire na empire wa Congo mu ambile musanga mushala na au wangata yeye kuji Benguela wangata kuji Angola wangata Congo wa Congo kuji wa Congo pinje ni Congo wajishi ya musulu wa Congo ni chitu fa donc ne Gabon njubu muna pa nutangile fa twarta to akala nujino fete matunga manene ye kasanju jibu bamba wa royaume wa kasanju to mwana te shile balungu wa baluba uvu bangila kuishi kwa Tanganyika uloku yeto ni Namibia shile bangu wasa kuishi kwa Tanganyika uloku mu Namibia mwana wangata chituva kachituva mpije kachituva bana kuji Tanzania pije mwanga tapre kuji unganye Zambie mubwele munda mwanga ta kuji kachituva cha chinu kano bigila mpije ne Namibia chinga chituva chibwele mwangola kaji byonso abyabi chivujitunga jimwa njimutangila papa karta kanji na kumwabeu jikala jibangila mwaba donc kuji lwa kuishi kwa Angola mwaba uji Kongo wosi kupatu ito yukuba Kongo lwa mwabu jiba Kongo wao kiuji bia kasanjo bangila mwaba ulokuyeto pratiquement ni kumbuo wa Kongo wewe wakuluseka lwa Namibia nokubwa jitungaji royaume ao kavune mfumwani padi nuanga to royaume wa matamba royaume munene mutambe mumbukila di 18e degré wa longitude mu longu tumbukile
mbukile kulibi ulugito ngwa Afrique du Sud to mulongo wa mu mbwimane kudi latitude to ambale mulongo wa mubuchama donc mulongo adi kumada ngulo byanga chilwa chitufa chafa ijofa lufueka to epui mumbo wa mulongo wa buchama babangile lwafa kudi degré mwisatu mumone memwanga chilekweku kumutu kwa Mpemba ne Mombasa ekweku biloko fichile apa Rwanda ne Burundi mulongo vita mwabawu ulokuyeku lwa Congo Brazzaville kimwaba uji mikalu ya royaume wa Matamba mikalu ya Mulu mumone mwaba uji twetwaswamba mwaba uji Kindu mwikale pakindo pinje biloko fueka to ni quinch ku 13e degré wa jitunga jiji baji tela kujitwarte tonsu toamu 16e siècle toamu 17e siècle toamu 18e siècle donc dina bane jitungaji ja Matambaji an jitunga ja Kasanga ani Kasanje bumusha jina ja Kasanga batamba kutumbisha jina ja Kasanje warfa nyino amba Kasanga sibantu lalo ko elementu kujibajila Kasanga kadim beza bwana fa Kasanje uje mpambiki balekela tay no jitunga ja Kasanga aji jitunga ja indiswa bafune kajivune banfu mwa kajumubyo mifundi aba Portugais bajibamba ni jitunga matunga avuni banfu bajiba londa malo ajibanfu kujifumu wa mu Matamba wenza avuyi wenza bwa kusungila kuji kuifata bayana mu bikada bwa bivu bikada mu nukalo biglampi jene Angola chito tu bigala na Piero wa Kongo bivu bikale biense mi kujikonto wa kwako baya kujibiluilu bilumbula kujibanfu mbakasanga banfu ba Matamba banfu ba makoko jikulu kuru kama bikila mbijeni Kisangani ne Bandaka baya kuntuaku wakuluisha wakuambuluisha bana babu walfani tunka muna biloko wa musangune bena Benguela ababani bigeni bena Mwangola mboba mwambifunda mpeplo umwa ujimwenza Kasanga mpeplo umwa ujimwenza Matamba mpeplo umwa ujimo Benguela anyi mu chino bigela mpinje une na Angola to ni ko kule ku Gabon kumbamba ne peuple bobu mu bwa bantu bobu mena ba mo bajiga biji moye mundu bigela ba mwanya mwezi umuntu abele musa mushana mu kuji empire wa mwena mwezi uvumbukila kwinshi kwa chino bigela mpinje ne Ethiopia mwana wa ngata matunga Uganda anu ka ba bigela mpinje Uganda Kenya ukweka kuji Tanzania mwatu chitupa chino ne chitamba to ne kukwinshi kumikadu ni mwana motapu matunga manene donc matunga wala kufatuka munyi kayi bafu donc muifundu ya ba Portugais bajiba kula bwa bafu mukabeza kuji bililo abe yeyi Matambe vujitunga jinene kajiba Portugais bakada kubwela kukosa chito kinko kosa to mwana kuye kwangata kuji buyanga bomosa ani diyanga jum kino bigere ne province ani district kito tu bigere ne Matamba mukes bol kaifa ni nulonga kuji histoire wa empire du Congo kuji muna ba kula wa Matamba kuji uwa bubalong uji Mutamba kutumba wa mamu mujinga uvukuntu wako mamwe kuji mwenza ba Portugais invita mu bachimona donc mudo kuji mutumba jinena so kichitu bacha Matamba chitu bakosa chichi yampinje ku Angola chakalo bukumbusha mubikimutumbusha do mubikondo am jiba jiwaji mamu kujibena mu Matamba mukesi bachimuna bavuba lo kujira attaché de nouveau ku Matamba munene nchini bigla mpinje une Katanga Manyema Kasai yonsu ibichi
pinye ndambu wa bantu ki matamba mune na wa mun bitu fa biji bantu bu mujiba bene lunda ni bak bon bitu fa bibions bi gibi appartenir au matamba mukese ne matamba munen no kujingambikile kabijine mo mumena munda mwa kuji jitunga ja kasanga kasanchi munda mwaji kimuji wosi chiliwabe kuji buloba bwa anyi province wa Bachokwe. Jingamba kuma 1600 quelque chose. Donc on savait déjà que Bachokwe va faire partie baji munda mwa bulongolo jibwa baba ni lubigila mpinye une baluba ku fakala ka babigila baluba ni babemba kuji ne bakwa kuji compare ka babigila na ka babigila bosi de ba akaga anyin kaka abantu ambade yaka bayaka isidi mena mbikijilu wa mwaku wa chikondo achachi kijilu mishilanga ne bilondo shelo bafunda kajibo ambade peuple a un peuple mumwane jikala ja Bachokwe. D'ailleurs on peut atangele mutu arta mu internet nu jumwana bajiba kula bwa muzombo wa Kalunga no abantu akadu no abukuchilunga nibiko abukuli kalunga uchimunda mumba mutele bionso biji bibwela nuji bantu bamu bikala famu bumundu jimpinje famu kuchikafa chichitamba kuleja bitu yitubalaka biji kukarte yakala umutu matunga avumi kala ne bafumu kajimi kala bajibila nangna malo achiluilu malombola kuje fumu munena umwa ebi kibiji fatu itubala karte ya kale ibiti itupeta matunga manene kato itupeta tusoku to kakwena mujimai to kakwena kananga to kakwena kujikatanga kakwena manyema kakwena na Sud Kivu to walumika ya matamba idambi ni jiya kumisangu kujinashe kuji Burundi mo kutela munda mwamu kajibu mukalo wa matamba mwikala fa 30e degré wa longitude wa donc wa mulongo wa pabule mulongo tufichila kujifa fa mukalo wa Kongo ne Uganda wa mpinjeo wele mulongo to nulukufueka nawo kuji monte chitufa cha Rwanda chitufa cha Burundi ni bigla bien Burundi abi kumpala kabi arte to donc bi chitufa cha chimo cha kututu cha misokwai chijimunda mwa matamba kaji musoko bunena na kwao pinjeno nujiru kungelelu kwa ngubwane ni bokele ngubwa kalamba buvubu ya penyi pinjeno kanu wakula pinje bwa tumfumu donc nuka nutelemena ajikayi mateji boto mumoni jiba mpinje ujiji buba banga campagne ya mu 19e siècle donc ya mu 1800 donc chinunu ne kama mwanda mukulu ne kwambigile bitu famutu chijibuba lwila mbwane ya ikuntu wafu numanye misoku ya bubwatulo kuisunsula mumone mbalo ni même ce que nous fait chez jelu mumone njinkutu ku Belgique ako nkwambire nuya ku Belgique njinkutu ku matamba kaji chinji nkutumire ku matamba bwane tusunsula matamba mushindu kai bijeje bajulu kubane mwabo kampanda ujumbuka kwakane ku Valkenrad kuji bena Valkenrad bajifa bajibena kuji bena Liège abuso bajiba mno kubajifa kuji muso kampanda papa bena Leuven kawuti nashibatamba kumwana ni bena Leuven babuni université umo bakapandangana bintu bya mushindo awo memanya note ngamba na ngimushindo akubenzela kwa wao donc nzola mis kuji transformer avenue yonsi ya mo Belgique ayayi ni tout miso kutoswa tutulwa mpinye comme si c'était des entités autonomes bwalu bi wanyi wakukupula mu mitu ya bana bwani Belgique tujitunga anyi bwani France tujitunga anyi bwani Allemagne tujitunga ngamba bantu akaba upune bulongo logitotu butuntu
tukala tu makumi asatu kwaka lukame kuchinu kwaka amona kwa wao nongo mpinjewo me jimo kulu finga jelo konko donc nous solo kwamba mpinje bwane matamba kavune mfumu anyi bu matamba kayi ne mfumu bafubele kufika mene bwa kuzole mikalu ya matamba ni matamba vulu kwenze chilwilu bilwilu abi mushindu kai uji empire du Congo mwikala ni royaume mfita bungi bo alfa ni tangini munga ruteji wa empire du Congo nuvu ni royaume wa Benguela nuvu ni royaume wa Angola mu royaume wa Congo wa Kakongo wa Mpongwe mushindu kai ujaba vuma royaume bikale ne ba roi monde ba parvenir mwaku kwikala aussi ne fumu kwikala ukonga ma royaume wao fumu wa Congo umusombelwa ku Congo kwikala ukonga ma royaume wao bijebala kulwambela bwane ebibya matamba ebibya bya Kasange abifune mfu kabitukuto alors ki abibitu gibamanya inje bwa donc baji muntu wa kula bwa histoire wetu numwebe shwani udubi bajile fe umwe kumpa na kakwe minga source to kakwe minga source ji muntu kuno ambile bwade moi j'ai lu des sources, il n'y a pas de sources, il n'y a que ces cartes là ijimika la yeza d'abord source première yeza source sans commentaire. Oui, professeur. Eyo. Kadi, tout du bas qu'on voit très bien jusque-là. Mais, introduction, ouais, boudjoumoui, pabane, bon, sous-bon, voit comment est-ce que Malabaye, toi, vous malabalé, donc, Matamba, vous malabalé, to, donc, nile lueu na chemo di frontière, ya Matamba, y a du virtuel, mais, mbimpo bwane bantu bonso bamanya grandeur kadi kwenda ko kumo kutwambila parce que vraiment la bantu mbasha la lukonkwalu lujilu lujibe jonsu jitu jitokule bwa kalamba bwani kalamba renyu wenda uvupenyi adwana we njimu ngamu lwanda munafanya ngaba bwane paji muso lukumanya bwane bukalenga bwa kalamba buji mushindukai umanye bune na bwa matamba bune na kai bwalu sibulo bas kam munda bwa matamba kamwena ka frontière na shika keseto sina no ambi fadi yinu tangene royaume wa kuji empire wa Congo lujinu feta mu frontière nunu feta frontière ho fa o carte ngonyi muka feta aussi mu document yeb nu feta frontière ya Benguela muntu yonso juma kuyenza ine kabya mikana bwa bimanya juta na mu carte wi feta kuji fadi yinu tangile kudi Angola ninu muna frontière yen ninu muna frontière ya Congo ninu muna frontière ya Kakongo ni biko na shemu mukasange mu kasanga ninu muna bafunda lwa kunshi kujipanga chafuvenza kachijong bamba afune kudi royaume wa Bachokwe donc mwela munda mwa kudi royaume munena wa Kasange kaji jifandulu kajananku kajena munda mwa royaume wa Matamba to mujima royaume makwabu munda mwa royaume munene wa Makoko muji royaume minene mikwabu bu muji ababijo bikile ne basimba mu royaume wa bona mwezi bo bajibulo babu bikale lo kwinshi ba mumbu ne bakwabu donc bikale ni ma royaume au sein wa empire munene wa mwana mwezi kaji munda mwa Matamba kamwena mikaluto kamwena kujitunga kampanda jiji mwa kwamba afune uvu munda mwa Matamba mu fumuwa kakumbusha kuji Matamba mukesa utoambe kuji wa ndongo ewewu kuji kakwena mukalu unji mwa kulokwanga tabwane ndoku limite na auto. Ok, professeur.
Njimuso mpinje bwani. Bwagitunga eyo njiskwamba bwadi. Bobu mu bwagitunga mbobu mu bwabumfumo. Nokufika da batu batamba kuvo chintu wachi. Kipato ashikolo kufika kulukonku kuji kifanga ashikolo handa muno kulukonku doane kuji bukalenga wa mtu kampanda kuye tone pe. Ok, bwani mema njimuso kwa ile lukonku bwani jibe jiji empire luba ufwa donc officiellement donc tout à la kanga suite à ma guerre donc entre toi baba yeku bon immigration to kwenza to ni muto ko échoué mu bassin wa Lubilanji ni bassin wa Lulua ni Kasai parce que les gens oublient souvent que tu dis bah ça to ni mu bassin wa Kasai ou bien tu vous bachala donc depuis du ja empire kadi ngonvu kilugwangulo nyikwelalo kujibwane empire wenu wakufwa bintu abiji bilwile musursa kai bifunda ku bilwile musursa kai wa banga ni 1850 bwa lukato eneni empereur pinje uto empereur wefi bwa to kwambe ni tujina empire to kudi bionsu jambitangila ewu ujimwikala wakule kibwalga nyino ebeshe bwane binu jinwamba ne empire luba utumufwa wao Ani bwane royaume de Matamba utumufwa en tant que royaume utuwamba ni mufwa ngani waka mushifa ngani ouais autant quand tu es un événement mu 18e siècle donc mu 1700 quelque chose ou mu 1800 quelque chose chez na mu bala événement kampanda uji mulo bwane pije mulo kwamba bwane kujibantu abo bakwanga tapije bakujipandulula to balwenu achumwangi malu aku banga jile jibo ja Yesu anyi kumatu kumakese kunyum kwa jile jibo ja Yesu kana ni magulu kwa londa bu malu alelu to balwenu même njingamba bwani bumutu jimpinje tu domaine depuis longtemps que quand tout kabije bon quand on parle d'un empereur donc on voit l'empire bumuji empereur kachiku kabijito donc empire bien de wakajimina bwalo anji le professeur anji mpesha minute bon pas tu jimpinje utoklo bwa marenya bakalamba ainsi de suite kimba empereur to mais là, nous concluons que l'Empire wa kafwa comme remplacer du royaume, bumutu du toambale le Congo à fois, tout le remplacer du État mafia du province akala. Donc ça se rapporte aussi que l'Empire wa kafwa waka remplacer beaucoup du royaume. To ni le royaume kulu beaucoup chipo du bas colonisateur to ka bacha le moment groupement ni macheferi to ni mu 18e siècle carte kanji no ambila toarte tujiko baya batulongolo la kakesa balongolo la kakesa mais toarte tatu ki carte kanu d'ailleurs nako lelo carte ken ko Afrika kwa kalonda kuji kara toarte to akala to nji mwenza ante ina kwa kuleja donc toi matungeno anu jina umpinjeu matungau mikalu ya royaume ya kalai babele jimujilonga shamba jibanu shime donc kakwere jitu kujiti matamba mufoto chitokai batulonga sha mema vumaini matamba njine jaka musoko kakese nukumatamba vuba to ba mon père bontinge ni bakwa batulonga sha kavuka matamba mukese wa kuji mukalenga mukajimujinga wakenza kuji kwenza bakwenza ba portugais kuji vita bakambulu bantu bonso baji batele muntu am kuji kaba batulonga shabito mumwane mutulasa baluishi baji bado bokusunsula Afrique kibajibambane matamba kache na kuto non mais ujuku jibeni meme bilolu ngumbuka kwetu kukonkwaka ndongamba wabune l'Allemagne n'existe plus parce que j'enseigne une fausse histoire à mes enfants
L'Allemagne a dû exister parce qu'il y a une calou officielle avec un président et un chancelier ou une chancelière. Effectivement, Matamba, il y a une frontière officielle. Frontière ya Angola ya. Pas du tout Angola, où l'on frontière. Quand tu ne peux pas faire Matumba, bintu bi konyanga nunkwe wewe, Mozambique, bijibilu ile fenyi. Si mbaya balonda frontière ya kale. Mumone, pas du tout kujikarte kama tungenwa wawos. On a reproduit, sauf ma matung av ma fitabune na balu kwa kos. Uju sazirai. Tonji nkusezi. Eyo. Ngele menji ni ban betu bonsu bajiba balonda tuju tuku tu saisir malwaji wamba ton mutu afika kundegeni. Eyo, matunga mane na baye bakosa. Mwaba ujibu ba mwene. Na shema koko mbakosa chutu vanchi mu République Centrafricaine. Makwa matumba maye mu Congo Brazzaville, chenga chutu vachiye ku Sudan, chenga chiye ku Uganda. Makoko musunsule. Kuji Empire du Congo musunsule. Chutu vachiye na chijangola. Afuki mwabuji basukumula mina mukabuji mabwanda. Kaji buloba bunene bujibuka bayibalenga. Bujamu bujimishe kachitufa kakesa kalusong. Buji matamba. Kibualu kayi malu osori na mukongwa u. Mumwane mujijitunga jijima jibwela munda mwajitunga jifiaji. Vini nilibigala mpije unikongo. Jitunga ji matamba. Matamba mwena kwamba muni. Nabi chitufa cha bandundu. Kudi chino bigla bien Kasai occidental, Kasai oriental, Maniema, Katanga, ne Sud Kivu. Donc, ujumbukila ekulwa kukwilu non lwa kuijofa uyatoni kuntanganyika. Chintu chumo kulu ubanda to ni pakindu. Chene mo kuya wodela wa kindu to. Donc uyitoni lwa pakindu pinye kudi ulo mu fueka. Chintwa chinjitunga jijim jitunga jimwe Ok, professeur, Wa démonstration auto comme je crois que Didier Loaba Oudi d'accord le professeur Mouchitupam. Oui, professeur, oui, toi d'abord, ok. Oui, Dieu vraiment, Dieu Sankadjabouni, je suis vraiment très émotionné pour explication et du mot surtout mon explication et la limitation vous avez vous avez complètement raison tout là d'une manière générale on a eu quand même côtoyer bantu par exemple soi-disant actuellement si nous nous basons sur la carte actuelle les originaires parti yon soyez tout trouver même culture wetu animu miakulu yetu animu mena abantu il y a toujours similarité comme mena mafuanangan ce qui montre vraiment que c'est le même peuple vraiment toujours vraiment ngisanga jabuni muju vraiment mu fila éclaircissement ma explication yeba sur ce sujet donc toujours mutu encourager bwana pour continuer à nous to édifier. Ça va vraiment nous aider. Mais quoi, le concours voilà nous donne. Quand je vois que le concours vit la situation actuelle au Congo avec cette histoire comme vous êtes en train de nous parler. Est-ce que Oudjoué le Menji c'est Batok et ils ont essayé de fonder l'histoire de leur manière, pas fonder l'histoire mais de leur manière. Est-ce que vous pensez qu'avec votre démarche, vous parviendrez vraiment à conscientiser Bantu, pour revenir, à prendre notre histoire telle que ça y est, telle que vous êtes en train de nous parler aujourd'hui? Vous pensez que ça sera vraiment facile? Et si c'est facile, ou c'est difficile, comment y aller, comment parvenir? Par exemple, Bana Bintu Moukalas. Voilà. Ouais, c'est facile, il suffit seulement de changer Mami Kanda Yakolong, je vais nous et
bibi gengela kushintulla malu ani jinu longa shaban. No, histoire une longue histoire vite, c'est une histoire militaire. On a conçu cette histoire-là pour vous détruire, pour vous séparer. Que quelqu'un se lève parmi les politiciens Bakong, qu'il me montre sur les cartes du XVIIe siècle, à l'intérieur du royaume de Matamba, là où est Katanga. Il n'y a même pas le nom de Katanga là-dedans. Qu'il me montre là où est le Kasaï. Il n'y a pas le nom de Kasaï là-bas. Le Kasaï n'est là-bas que comme rivière, mais pas comme région. Donc, quoi nous pas tout ni Kasaï occidental, ni Kasaï oriental, ni Maniema, ni Katanga. Donc, il n'y a rien que vous allez faire sortir. C'est vraiment donc un pays, une nation inséparable, indivisible. Donc, nous, une organisation ou une politique yosu ni nweza wao